Masu amalulla majilia matalla tanchipa o kankichka o gayagona payagona kanat klopsega mchkancheriki ka redes sociales plataformas digitales gandakama ka rad nesti ka rimari ninchi niskan programa danchikwa riko o gayagona panchilekona programa danchikwa chega muchkan wasi cheleki man yakta cheleki man tukuya payagona taji peripe kuspa oranchik pasa kuna bunchka chkanchi chunga soktayo Julio Quilla oranchik pas 8:08 de la noche y ahora pasa por 8 de la mañana pasa y con la chica de con entonces Jariki Kai chica según la nomina ahí está bueno entonces vamos a ir con una pelegona bien ya que ya programan chico Jare Golanya China ka Willa kui kuna manga ya Willa kui kuna manga ya kulasunchi kay Wamangapis kay Divinkri Hapiru Enrique delincuente con atarigao presuntos delincuentes Nishanto Augilegona Palegona kay agente de División de Investigación Criminal Divinkri Paikonarique Iskay Tirunagonata Motope Purichkata marca Pulsara Motucharacas Hapsa pero Chaimoto Pamana placa en Cascacho Hawaii Coptinco me apelé que policía con jepanta jateren y me mana placa yo japorik nispa y justo chay cerca pitarse suas jaco dijo como su manta celular en para costinda se que discar que no te dice chay celular tapa suay tamonasja en atere chay policía con chay pickup que disimula con prácticamente disimula con pero en realidad hay que ya policía con una ricolja ña a su cuchcarja en atense moto pere que jaya con ay hichaco y tari que ya dice que jati cachanacos jaco kai guamanga calle con una pauja con una panjale con una jati cachanacos jaco kai casuarinas niscan colegio fe alegría kai acá antena claro chay con una pesca y San Juan Bautista pe ya chay película con una manacho película ta pinche policía jatin ya pasó a con ataca carro pe o moto pe chay nas roja ya con una pelea con una jati cachanacos jaco hecho llegamos un chica y pe imagínate dicao entonces ahí está que justo jabaris canchis foto ta jogamos sangu taricao entonces China pasa con un kaiwamanga llaqta pe o que ya con una pelea con una China jati cachanacos caspas japeruyan corike kay policía kona en aspari kay sede policial dishamari apalanco chay pedetinin kori que naspa are que chay moto tapas jatipan kori que me invita chay moto mana placayo primeramente y me invita mana placayo chay na de su alguna pasi chay mana placayo ricao mana chay lecho sino según kamachico imagina justo chay manta con un rato lima chay sonche kanan mereke chay placa moto kunapa manare que chay moto pa placan akanan kay moto yapichu incluso prohibido kachkan iskairona apa y mana chay lacho sino kay chaleco si kanan wa llegona palegona placayo chay moto pa placan chay chalecota chora koikos parrique purinan como moto conaja pero mana kay Wamangapi chayqa complicuchkancha compliconcho kay Wamangapiqa chayqa wawqillaykuna pallaykuna Limapi misaqariki compliche perichkan kurikaw mana kaypiqa chay pasakunchu chayñata riko wawqillaykuna pallaykuna kay napi kay yunkapi Iquitosmansi kunan puncha orisqa kay mama Boluarte rikinatin chaypi siempre llaqtaruna may risqanpipa siempre llaqtaruna chaskin riki protestawan rikaw pero kay mama Boluarte mantaja o pay mantaja imene kay señora ka con imene kay umanka con ricao pay imanintak man llaqtaronaq kuyawanmi abrazo kunawanmi chaskiwan nispa ricao claro huk iskay chay chaskiqninkuna claro abrazanko quizás mana kuyasqanraykuchu sino simplemente por respeto autoridad chayasqanrayku por ejemplo huk autoridad kay Huancayo Pikachu wa kay Yuncala Pikachu chayna nerja rico alcalde ricao pampa chay kullaichi kay mama Boluarte man asuykuspamak haywaykusqayta como autoridad chaymi ruranay si bien es cierto mana paita reconocen chichu como autoridad
pero imanasaqma autoridad kaspayma asuykulqani pampachallawaychikya yachasqaykichik hina rika imama presidente riki llaqtarunapa chiqnisqanmi nispa incluso autoridad pampachakuyta mañakurqa porque kay llaqtaruna riki chaqaya kay Boluartewan ña kay dictador nispa tukuyta niyta qallariptin riki seguramente rimaq riki kay gobiernopa contrampi ladonpi futukunata tomachikusqan qhawaykuspanku haya tikraykunku a veces yanqarimaq nispa tukuyta nirqaku rikaw hinaptin chaynatani pampachawaychik autoridadmi kani imanaymantaq munaymanamiki ñuqa como autoridad asuykunay porque obramiki llaqtanchikpaq hinaptin chay obra qhawaqmiki hamusqa hukchuya qharyarusaq manamik aterusaqchu nispan nirqa rikaw. Entonces chayna wawqillaykuna pallaykuna quizás asuykuqnin chay abrazaqnin riki chayna situación pi tarikun hinaspan abrazan pero chay tariki mama Boluartenin manam llaqtarunaqa maqtachatam kuyawan naspanmi abrazukunawan cariñowan chaskiwan llapa llaqtapi chaynata may tarispapas riman palacionpipas riman extranjero man rin llaqtaykipaqa todo qamtaq manam pipas kuyasunkichu chaqay encuestakunapipas kachkanki total chiqnisqa manam chayqa llullam chayqa inimiguykunapi rurasqanmi ñuqataqa futunkuna kachkanrikcha abrazanakusqanqa ñuqataqa llaqtarunaq kuyawan maqtachatam kuyan wakpiq kuyanakuy kakun chay wakiqkunaqa siempre kachkanmiki chiqnillikuna maypipas chayqa faltanchuma hasta llaqtaykichikpipas nispa chaynata disimulan riku wawqillaykuna pallaykuna ña nirqaña amam iquitusman hamunkichu mama Boluarte ñuqaykuqa manam chaskisaykikuchu nispa claro huk grupo siempre autoridad siempre huk comitiva chaskirqakuya rikaw huk grupo pero mayor parte llaqtarunaqa mana chaskiyta munarqachu organizakurqaku pero imanirqataq kay mama Boluarte porque kayqa kunan puncha pasakurun rika pero hayna puncha imanirqataq llaqtarunaqa kuyawanmi iquitos runaqa kuyawanmi yachasqañam chayqa pero kachkanman huk iskay chay mana llaqtanchik kuyaq nispa nin rika mana ñuqa kuyawaq ninchu mana llaqtanchik kuyaq chay huk rasi runakuna chiqnillikukuna anchaykunam riki kachkan tinirqa rikaw hamusaqmi imayna haykaynapas iquitusta hamusaqmi incluso llapan llaqtapis purinqa incluso Cuscoman y Punukamapas rinqa wawqillaykuna pallaykuna nisqanmi kay 28 hamuchkan riki kay huknin semanallataña pero kay semana huknin semanakunatas chayachkanqa hasta Puno pero ña nisqanña chaymusaqmi imaynatapas anki chiqniwaptikichikpas pero manamiki llaqtachu chiqniwaqniqa huk iskay runakuna llaqtaqa kuyawanmi chay llaqtaymanmi hamusaq nispa nin riki justo chay iquitusmanpas chayaron rika chaypis balakunapas gas lacrimogénkunapas kurrikachasqa riki wawqillaykuna pallaykuna enfrentamiento karqa incluso riki kirisqakuna karon achka wawqillaykuna pallaykuna achka anki kay según reporteman hina iskay chayllan kirisqa balawan nin pero mana chayllachu masi kachka yaqa chunka hinas kachkan riki en realidad riki pero wakiqkunaqa riki ama a veces hampichikuq rinku y chaypi policía muyuchkan balawan siempre denuncia kanan rikaw siempre médicokunapas doctorkunapas imawan haykawan kirisqa kasqantapas riki siempre informita ruranku riki naptinqa chay informaykun policía ayajan chaypi karanqa protestaspa chaymik bala haperosonki hakuchik nispamiki rinrimanta seqaykachikun cárcelmi naptinmiki chay balasqakunapas mana rikurinchu kikinku puralla hampinakunku wasillankupi pakan wawqillaykuna pallaykuna solamente kay iskaylla rikurirqa centro de salud hospitalman apachikurqa y chaynapi paykunalla kachkanqa registrasqa iskay kirisqa wawqillaykuna pero chunkantinsi kachkan kirisqakunaqa nispa nichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna imataq apakurqa wakpi riki apakurqa riki clausura de octavo consejo regional de estado nisqa rikaw y chayman riqa kay mama Boluarte y chaypitaq riki kay problemata ruamun may risqanpipas problema rikaw maypipas manam allintaq chaskinkuchu kay mama Boluartita pero kunanqa chay rinanpaqa mastañan preparachkan llapa policíata mandan achkata hinaspa chaymi maymi purinankunata riki lliw policíalla cuidan hinaptin mana kayna problemakuna kananpaq riki pero igual siempre kan protestakuna wawqillaykuna
pallaykuna kay ma boluartitaq manam pipas kuyanchaq nichkani chaskiqnin chay abrazaqnin maki haywaykuqninqa manam riki haywaykun chayqaptapuni payta kuyaspachu mana simplemente por respeto por protocolo ni siquiera por respeto sino por protocolo porque protocolo chaynata ninko rikaw imaynatataq mayaq obligas haynari que hinata aunque imagina que tiempas chasquinque ricao y nata chasquinque porque qué vas a hacer pues autoridad canque y chaynat obligación que porque watu kamunampaq desde Lima mantaraqmi jamon por adelantado riku grupo rikinaspamek organizan kayna kayta ruasunchik kaynam kanqa kaynentrenqa todo es con protocolo pues wawqillaykuna pani challaykuna. Bueno, chaynan pasakurun kay yunka lawpi chayñataq riki chaynallataq kay riku wawqillaykuna pallaykuna kaykunatapas yachananchik wawqillaykuna pipataq mana kanchu misichan pipataq mana kanchu alluquchan yaqalliyupam kapuanchik misi alluquchapas hasta kay hatun llaqtakunapipas hasta edificio piso pipas kanmi misi kanmi alluqu mana chay kaspapas kanmi chay mascota nisqan hasta uklawkunapaq yunkapi por ejemplo uruchakuna rika puntataqa hasta luruchakuna uklas uruchakunatapas dejaqku uywanata pero kunan ñamiki prohibieronku riku wawqillaykuna pallaykuna kunan prohibido uruchakunaq ima uruchapas manaña rika hasta maqta urukunatapas mascota niswan uywanku rika. Entonces normal rika chay principalmente kay misiwan ka alluquqa wasinchikpi wawqillaykuna wasinchikpi pero a veces imataq pasakun a veces warmakuna kachkan uña warmakuna hasta hatunpas mana kay uña warmalawanchik hatunpas imana chay alluquchanchikta misichanchikta hatallinchik chuya chatachu limpio chatachu mana bañasqa chatachu porque wakiqkuna si bien cierto uywanku incluso kanmi veterinaria chaypa veterinaria kanmi hasta hotel salón de belleza llapa kayna uywachakunapaq pero ñuqanchik lawpiqa y mayor parte pe manam chaykunata ancha utilizanchik a veces wakiqninqa alluqucha mischakuna ima mascotachatapas maqtachata kuyanku hasta wawanmantapas mastaraq rikaw y pero hay que imaniswantaq uywana wawqillaykuna pallaykuna sumaqta hatallispa desparasitaspa y siempre pero imataq pasakun ari kanmi noticiakuna wawqillaykuna pallaykuna mana kay primera vez por ejemplo kay uruchakuna wasinchikpi miraron hasta ukuchallawanpas chay ukucha miraron a veces para tiempo más que nada riki kunan tiempo qariki chay uchkukuna desagüekuna chaka ukunkuna chaykuna kachkan vacío rika rumichakuna chaykuna kachkan vacío chaki y chaypi hisachakunku wasichakunku chaypi yachakuchkanku jawka llapa chakramanta imatapas mikukuspanku rika. Entonces kay tiempo peja chayna kachkan uywachakun botaspa uywachakuna porque chakrapi aunque cosecharusqaña kaptinpa siempre usuchankuna kachkan chay usuchankunata pallakuspa llapa uywachakuna jawka kakun pero maypacham rikuyramon por ejemplo chay rata ukucha para hallaykun nishu chay luku parapi chay luku para nishuta hikuta kaykamatin chay wasichankunata riki tiurun riku wawqillaykuna pallaykuna juntaron chay wasichankunaman rika yakunapi riki atipakamun wasiman atipakamun chakranchikunaman chay chakita maskaspa y allin vidata maskaspa incluso chay ukuchakunawan o ratakuna miraramun hinatenqa hasta unquypas mirarinsi chay rata unquy chay ukucha unquy incluso chay usa nison utaq chay piki chaykunatapas apakachan chay uruchakuna hinaspa chaykunatapas mirachinsi rika chayñataq huk clase unquykunatapas entonces chaykunata riki controlando wawqillaykuna pallaykuna mana llumpay chay rata miraronantapas llaqtanchikkunapi miraronantapas dejanachu rika porque a veces qariki como autoridad ruachun alcaldía ruachun presidente ruachun chayna agrariapi kachkan chay senasapi chay wiraquchakuna rurachun a veces chaykunata mana casi akachanchikchu pero a veces chay perjudicawanchik rika a veces wasim yaykuramun hinaspan hasta winaykunapipas isparqani chay na kachkan riki fideosqa si bien es cierto paquitichapi atunpas lechepas y chay wakiq conservakunapas hina paquitichampi pero hawankunapis akarqarin riki wawqillaykuna pallaykuna chay uruchakuna
y chaypiqa kachkanña contaminación chay sería que siempre maillana aywina wawqillaykuna pallaykuna hasta conservakunatapas imayna frutata aywin que mikunayki chaynatas aywichaykuna porque chay lata champis aka imarunman tia imarunman chaynintapas mana akaspa naspapas purirunman y chaypiqa chay atakachampi riki chakichampi apaspaña hachacharunña riki wawqi y chaykunawanmi según reportekunam hina rikurin achka pistikuna wawqillaykuna pallaykuna chay peste bubónica, por ejemplo, chay ricorin, chay clase gripe, clase gripe con acá, chay con una chay na ukuchakunawan, chay con una se ricorin, rico augilegona palegona, juclau con una pichay na pandemia con can y justamente ukuchapa causan, pichay ratapa causan, peninco, ricao. Bien, chay uruchakunaman tenemos chay na ninchi, pero kahya ko tenemos un ching misin chingman, algo chanching. Misin chay allukuchanchik liupa kan y si allukuchakuna mischakuna mana yachachinkichu maypi chaypi ispananta inatin atisqanpi isparqarin kaw maypipas atisqanpi misichapas allukuchapas o kachaykunki hawaman hawapiqa ya chay postepi chay matisqanpiña isparqarin hinaspa chay contaminación tarora. Y kay allukucha mischakunata siempre desparasitana, siempre jampina y limpio ta uywana, pero imata pasa con mana chaita chicho a veces allukoyok ser un jawata y todo atacachan pero que tuku imata pasa jawapi puris campe porque para una mana zapato yo chega no van una llama zapato yo canchi dicao entonces chay mana rik chakinchik man directo chay hachakona yai como dicao zapato har carvanchi pero uywachakona pa man entonces chay chakichampe atacachampe que apamon chay hachata wa hachata. Y mana chayllacho yachasqanchina allukuchanchik o misichanchikqa siempre llaqwakun rikao llaqwakun qhipanta rikao chay ispananta riki llaqwakun siempre hawanchik rika allukuchakuna siempre llaqwakuchkan limpiakuch misichakunañam hasta sumaqta bañakun rikao qalluchallawan riki sumaqta bañakun pero ari chaykunapis wawqillaykuna pallaykuna mana misichaykita allukuchaykita descontaminankichu utaq chay uruchankunaman mana chay disparasitación nisqankunata rurankichu chay callekunapi purin hinatempas mana ancha bañachinkichu chay wasiykiman apaykamun chay hachata chay chakimpi chakichampi porque yachasqanchina allukuchaw misichapaqa riki chakichampi kachkan peluchakuna y nachami kachkan manamiki planuchachu rikao sino kachkan riki wayuqchu mana wallpapi hinachu wallpapi suwaqa rikao aunque wallpapamos laqakaramun kikin ispayllamus laqakurunmi chakichan achkapiqa entonces chaypis apaykamun chay microorganismos nisqanta a veces chayta hatun runapas o warmapas siempre riki hapichkanchik allukuchay nispa llaqwachikuchkanchik hasta simikunatapas warmakunapas o hatun runapatapas riki kuyaspa allukuchay wawachay kaynachay waknachay nispa llaqwarachikunku misichakunapas igual chay si llumpa y peligroso rico awqillaykuna pallaykuna porque mana yachanchikchu mana llapachampi sino wakij sitiokunapi chay nishu contaminación porque chay tukuyricha allqukuna riki imakunatañas mikukun hachakunata chay riki chay contaminación taruran y chaymantas cuidakunanchu awqillaykuna pallaykuna imataq pasakurun justamente kay willakuyman hina kay wera huchas riki huk infección cerebral nisqanwa infección cerebral mana chayqa riki máquina nay chuchakina nay mana infección cerebral chay seriki haperusqa pero imaynampi astawanqa misimpa ispaynintaqa yachasqanchina misichanchikuna riki hapichkanmi riki ukuchatapas ratatapas pisquchakunatapas palomachakuna urpichakunatapas hapichkan tukuy ima uruchakunatapas hapichkanmi chay uruchakunas kanman contaminasqa mana allukunchik mana misinchik sino misimanta rimaspa mana misinchik punichu sino chay urukuna rikao chay urukuna maypi chay purunpi atisqan purikamunpas imatay mikukunpas imapia chokakunpas y chay riki contaminación daba chayta misimikurun ya siminpas riki ya contaminadoña y atacachampas y ispayninpas sabes ispayninta mana riki limpiaykunchik churika chaypi wakpi isparun y justo chay ispayninqa riki allpayakurun chay chay alpantinkunapiña ñuqanchik hasta puklachkanchis warmakunapas rikao entonces chaykunatas wawqillaykuna siempre hatallina limpiota pichana rika allukuchakuna wakij yachachinku allukucha mischakuna
maybe ispanachayampi ispachaco y chayga fácil eriki chay descontaminación rora erikao. Entonces kay wera hucha maybe chay pasaron kay justamente kay Perú pi kay bagua pio alguna palaygon. Paita Perus justamente chay infección cerebral ahí chay bacteria que human yai koros justamente misi chantacama erikao misi pispenintacama. Porque paiseri que punta jalaicos ja humananay wan fiebre wan nya iskay chunka punchao ñari que doctor análisis ya te china doctor ja por chum atendi con recao pajarin kote muy mincha kote muy semana manta kay análisis ya uf se analiza una que kama ya un ja vincimos uchkanki ñari kao. Entonces kay hospital Lata Luján nishampo acá Chiclayo peri que atendis ja ko auxiliagona palegona chaymantaja análisis pe justo chay paronco pero ichaja nishutaña gravicha korosja hasta chay imawan ungusjanta yachananku kama ya gravicha koron ñariko auxiliagona palegona. Entonces chayna po auxiliagona palegona incluso tratamiento taruay jaco pero ña rikiao incluso chay tratamiento rapin kutumpata mejoray cosas pero ichaja chay unjoirik hinalla ukumpi ima virus ima bacteria chay yaikoron en asparikao chay meningitis y neumonía nisjanta joron rikao en atenga chay wangariki jainimpa kay viernes lata kay pasa viernes lata managmi semana piskangrachu chay yape waño con mancas jawao gilaikona palaikona chaymi según chay tahuichakuskanko imagina investigan analizan korik imamantata kay ungoy garikoron manga medio raro kay ungoy raro chay ungoy kuna kancho marikao imanam chay pulmón ning reke pulmón yaikoten samatet manaya terañacho rik imanam chay bacteria kon chay kon yaikoron porque misichan pa ispainta kama chay yaikoron mangara chay misi seguramente uchakunata ima uchakunata miko chay tarik isparon chay wasillapi y chay makin chay chakin wanrikea dueño asoy con dueño marjaren dueño rike hasta quizás llahuachi hasta mis chaconos llahuacón medicado. Entonces chay napi chay contaminación contaminación bacteriológica a través de heces de gato auxilecon paleacon y chay wanrike kay umachang perike chay umanana japeron fiebre japeron ya gripina pero como ya umachang malnya kach que tenga ina chay contaminación apay con rikas pulmoning manya manan samatias parike chay waño kulyang wauxilecon paleacon kay kunamanta punta tal rimarita monarjanchik pero ichajarike mana aterjanchik chorikao porque arikan muilakoikona aluchap ispainin o aluchap mana ispainin sino llahhuayang pero yachasjanchina aluchakon mischakona llahhuachakon miki chay parte chanconata rikao fácil para algunos llahhuach y chay llawan que llahhuaroson que jamtapas o armaikitapas y quizás chay rato pues contaminas rapskachkan rikao justo chay puncha rajri que macha urta hachatay che mikoramor jari que llahhuaramor ja o isparor gapas y justo chay rato chukaroson que justo chay rato japeroran que llahhuarochikon que ya chay llamanta mana allen unjoy kunaña rikorin chay raros enfermedades nin chay kuna wauqilla con colega porque wa que unjoy kunaqa supillami que por ejemplo chay cáncer ni sangona supillami que chay ñatari que chay riñón hígado picha unjoy kuna pues supillami y mamanta rikoris que chay yachasqaña mi wauqilla kuna palegona pero kanrik unjoy kuna rike kaicho mana wacho mana nispat mas kachakon doctor con aricao mascan hasta mascanan kama cha ungo jariqueña grave cha corullan. Entonces que hay una tarima en choji hay una pelea siempre cuida con ancho arma con las cuidan anchik siempre algo chanjik a veces mana algo chanjik tapsa ya chanjik uiwait con wichos acá con atisam puño con mana ni baña ya baña chanjik cho mana desparasitación, chay una tapas ruran chicho, pero wakeh kona yachta principalmente que yachta ocupi chay taja rurayan kutajma. Más remari ko auxiliar kona palegona más remari kay programa yan chipe.
más willako iba ojilakuna palakuna más willako malay mama maestro chamán curandero apucamayo nos imaginatan che propaganda troanco walpaykicho mana ronton huikicho mana miran bakaykicho mana wachan chay wera huchan waño con ojilakuna palakuna y chay hampignintapas apakusjarajtaj. Ari imaynampi kay pasakurung awqillaykuna pallaykuna kay pasakurung riki según kay willakuyman hina kay tayta maestro curandero Beiner Guevara Naira paymi kasqa riki chay Apucamayoq riki Apucamayoq payqa huchaman apaspa chay huchapi llapa huchaykita chay ima huchakunas kanpas Huancabamba no sé tantos huchakuna kakun rika kay norte lawkunapi chaykuna rinku bañaco rika kan especial huchakuna bañakuna rikao chay wera huchakuna paja. Chayma apanakusqaku kay apasqa kay Jimmy Manuel Neira Berneo payta riki apasqa wawqillaykuna valaykuna seguramente unqurqa seguramente malkara hinata hampimusayki kay huchapi milagroso suertikita cambiamos nispa imaninakuspay chay apanakurqaku rikao chay baño florecimiento chay taruamusayki chay suertikita cambiananchikpa nispa chay apanakusqaku huchaman y chay huchapi suawqillaykuna pallaykuna wañukullanku wañukullan chay tayta maestro curandero Apucamayoq tukuy kamayoq riki wawqillaykuna pani challaykuna a ver si anqataq chayna erisqaykichikpipas curandero pues, en vez de hampinanta chaqaya narun bebikurun wawqillaykuna bebikurun justo kaypi kachkan kaypi kay video ya está hawachunchik mas kachkan riki kay wera huchata riki waskakunawan esta maestro impaciente Qué bien, también de la policía. ganchuchawan hinamiki kayna challwachqa hina challwasqaku wawqillaykuna pallaykuna y chayllawan mana necesitasqakupachu busukunata nada porque undikuykuspanku chaypi jejiparurqaku naviyayapichukarqa imay pasakunata waqallawan kaypi challawan waska challawan wawqillaykuna kaytuchakus Qué bien, también de la policía. Antes es fácil tarilla, carga, y a veces un dicoy con encanto, la ocuna, pina, que a veces encanto, me aplaudo, aparon, y me tengo ya sasa mascaña, chay busu cunaña mascaña, chay pasa con un que llega una pareja, hay maestro, curandero, pasa. Nada, chay bullanta para que son chictón pachata, ahora sí. En las pinales jawachka son chay no va a no para así que cuidado chay engañacos con agua pero hay suerte quita cambiar os caínar os wagnar nes pa con gaita ya como apana mayumams apana con que o chay tiempo ya con tiempo ya con mams chulpuna con que anga chay tiempo ya con pepas leo cañana ima y coachiga cuidadito ahí chay yana huchapi wa con palla con acá pasa coron ricao más remari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi pasarisunchik kaymanta kay accidente de tránsito kay ruta Palpata Espinar Cusco Arequipa chaypis wawqillaykuna pallaykuna kay accidente de tránsito pasakuron riki chaypi huku camioneta riki chukarusqa trailerman wawqillaykuna panchallaykuna chaypita kay puka mana camioneta sino puka auto chayriki chukarulaqa chaypita kirisqalla wawqillaykuna pallaykuna mana wañukuyqa kanchu sino kirillariki kirirachikulasqa payta riki ahí mismo aparqaku chay hospital Espinar nisqanman chaypi atendikunallankupaq riki entonces paykuna riki kay Arequipa lawmanta riki dirigikuchkarqaku acá Espinar las jala maricao y chay accidente pasa coron siempre accidente con una pasa cosa más taja con un waka puno lao man ya jasapa puncha vina accidente o que ya con valegona que bien libertadores primero se samacharis pao
pero killapi achkata pasa con iskay kimsa tawa pichata a veces pasa con killapi, pero kay Cusco lawpeja sapapunchaw hina wakpuno lawpeja chay accidentes wawqillaykuna pallaykuna. Así que cuidado kay accidente kunawan wawqichallaykuna pani challaykuna mas rimari mana chayllachu ña hallakuykunña ña kañanakuy wawqillaykuna pallaykuna. Kañanakuypas hallakuykunña kajaya kay incendio forestal nisqan hallakuykun kay Pucallpapi. Ari ña haynapunchaw nichkarqaykichik ñawka incendio forestal mantapas haynipapas igual, pero manam haynapunchawllaran kay domingollataraq kay sábado domingo chayllapi hallaykunku kañanakuyta chaysi kunan kay yunkapi Pucallpaqa yunka wawqillaykuna pallaykun puro sachallaña. Kunan como chaki kachkan chaypi chakrata kichaspa kañaykunku riki chaypi atiparachikun riki wawqillaykuna pallaykuna maypitaq chay pasakurun kay Manantay nisqan lawpi. Chaqay riki yunkata kañaykusqaku chakra kichaq chaytaq ruwarun mana kaypiqa niswanchu no chayqa riki kikillanmantan pajarero mana chayqa accidente no chaypi ñuqa crinichu wawqillaykuna pallaykuna kaypiqa seguruymi chakrata kichaqnin chaytaqa riki kañarqa chay chakrata kichaspan riki chay llapa chajuta riki montoron hinas chayta kañarqa porque chayna kañaspam riki facilta chakrayachinku yunkapiqa mana kañaspaq mana atinkuchu ña llantatapas munankuchu ni sasa apay riki tukuy wak chamisukuna y mana riki apankuchu sino chay pinallapi riki chakiykachispa kañaykarinku riki wawqillaykuna pallaykuna y kañasqallataqa facillataña riki aspikacharinku hinaspa plantanku ima plantachakunatapas riki entonces ña hallakuykuña kay Pucallpi chay hectáreas riki chay sachakunatas rupakuchkan wawqillaykuna pallaykuna y manera kaypi willamanchikchu amacharunkuñachu imaynay posiblemente amachachkanku pero yunkapiqa sasa riki sacha kayla waklani kunanqa ni parapas kanchu chirilla riki hayninpakuna parakacharmuchkarqa riki y kunan ñataqmi ya chiriykaramun ña chirilla riki wawqillaykuna pallaykuna y rupay riki punchaw rupay y chiri chaylla kachkan riki entonces mana chayllachu kay incendio wawqillaykuna ña hallakuykunña prácticamente kay incendio forestal nisqan napipas kay zona de Kunturkanki nin distrito Kunturkanki kay Cusco lawpichusmi Vilcamarca comunidad de Vilcamarca distrito Kunturkanki chaypipas chaqay nina rawray karon wawqillaykuna pallaykuna nina rawray chay comunidadpi chaqay kañakurunku según kay fotokunam hina hasta kay wasiman sayparus kay wasi kayqawachkan kaypi kay chawpipi kay wasi kachkan rajanin kay tukuy pampapi misampas todo uchpallaña kay fotopis qawachkanchik yanallaña y wak wasi kachkan waqa cercanpi rikaw y kaytapas hina wasiyuqlla chaytaq kañaykun riki mana kaypiqa es un accidente nada chaypiqa mana chaynachu yachasqanchik hina riki wawqillaykuna pallaykuna sino que hariki kikin riki kañaykun hinaspan riki chay atiparachikun kay ninawan riki aspak manaña atinñachu riki amachaysiwaychik nispa minkakun hayakun ya vencerachikun riki mayor parte llapa incendiukunaqa casi el 90% hasta más casi el 99% kayna runapa kañasqan por descuido riki imaynanpit accidente niswan riki qunqaytapa riki kana ni chay pukllaspapas sabes pukllanku ninakunawan chaynapis kañanakuykunkum riki pero chaypis runapami chayta quizás accidente niswanpas pukllashqanpi nispa riki bueno kay Kunturkanki nisqanpi kay chakuykkarun y ña chaypiqa más bien amacharusqakuña wawqillaykuna pallaykuna ñas amacharullankuña kay ninata inatiriki ña hawkaña kachkan chay wasiyuqkuna pero ichaqa kañakurunku riki wawqillaykuna pani challaykuna bueno chayllachu kay nina rawrayqa ña hallakuykunña nichkaykichik riki incluso kaypi huk foto kachkanra chay fototaqa churaykamusunchik mas lliw hawarinaykichik kaypi amachallachkanku llaqta runakunapas amachallachkanku kaypi serenumi kay sutilla kasakan riki wasiman qisperuspa wasipipas wasiman sayparura riki
Chayna pasakoron seguramente que hay picha investigación niskantoranga como hay picha ni nara ahora de jaya y corra un chayla tarike muchangako porque mana ni denuncia pascancho que ni nara ahora y peja mana ya ni hanchiño ojile con una pelea con la chay igual que hay napi pues ojile con una pelea con una kai quinoa pipas quinoa pipas igual chakranta cañar jariki kai chiwan pampa niskampa ojile con una pelea con una kai chiwan pampa Nishan pericao, che yapa rastro justa, seguramente cañar chakram pericao, y chay piwao gilaigona pallaigona chay nina hay paros pan cañaroyan kay taita kuchata paeja isjunchun kawate machucha llegas jayumpa y machucha 90 años mal mama chay wataka más ñanchik chay aswancho pairiki kay chakranta limpia yar machucha alguien kalpa chayo qarachiki kargnas hasta chakranta limpiar qaragriqao porque kay no wata kuna juklao peja guay kamalla piñata kachkan kurika pero paega kajaya hinallariki au kalpampi karja y chakrantari limpiarga enaspariki caña emarga vincerachi con rico aujila con pelego pai miriki kasja kay taita Julio César Gutiérrez Sánchez Julio César Gutiérrez Sánchez, chay sutingas kay Machuchapa, 90 años, pai tariki kay nina, chay chakran mantinis jalan, chay chakran ray korikao, yapa kahla tarpunam pagarikao, chay rastro konata limpias panchay cañallar y justamente vencer chicos jariki guau gilaigona pan y chayaikona. Entonces kaikona nya jayakoikona nina rauraikona. Ojilekona palekona chaylaupi waklaupi nina raura ella llama hamokuchkan chaylaumanta waklaumanta ¿por qué? Imaynampi porque ya ojilekona palekona yachanchik de que kayja temporal niña justo kajay peja warchkani hayna puncha ullagamos hayta parja nisqampi chay hallaygos jalunista justamente villakuy hallarer jarikinina rawraywan kunanqa miércoles piña kachkanchik hayna puncha kunan puncha igual chay nina rawraykuna kachka ña runata aparun ña kay nina rawray wawqillaykuna palaykuna ña runata aparun ña runata jepe koron ña más rimari kay programa llanchik pichayñata kay ninaraura kama siempre llaqtakuna pikachkan niki kunanqa maypim karun ninaraura karun riki kay huacho nisqampi riki kuak Lima norte chaypi riki kay hatun tindakuna riki ruparon wawqillaykuna pallaykuna kunan tarde kuqllachi 5 y 6 de la tarde wawqillaykuna pallaykuna kunan tardilla riki entonces como cae más frescuchalla rica o más rica fotota chisinguilla tari toma chayos manda gamonco cae que nin más o menos 5:30 o 6 de la tarde chay nata rica chay ni nara hora pajarisja en atin chay bisin un tinda kona pasa wichako itan hallarin ko yang kata kai ama chak somblia yarona yai kospang suawang mang mejor hay hichakusan wichkaikos peyangata chay nina hay paramoan manis pase bisin una tinda con apas wichako it hallasako justamente chay nina ropas campis kan mankas hariki kay fácil ya kay nina parupananko nani son chikay colchón kona chay productos inflamables ningo seguramente en plástico kona chay con hariki ropa collar hawao hilay kona pan y chalay kona entonces está pues no pues nina ahora hay una pas Lima peja o siempre kachkani que hatun llaqta peja tinda konape principalmente Lima pin principalmente kay cortocircuito chay banco cortocircuito chay América accidente a algún parejo no porque manami que runacho chay ta cañeco sino quizás por un chique por falta de mantenimiento un país sobrecargar mucha energía tiene que cable con joneros panropareros panrique ropa coita hallacoy comunicado chayna chay cortocircuito generalmente chayna a veces chay perique soldachkango chay soldadora que pawai con y chay llaman sabes pegarín no chayna con pasa con chay me suscari accidente o mientras chakra pegaríque kay machucha o kikinri que seguramente chay Jupa con una tariki cañar hay cañas hamper que kikin tariki hay parullas panguaño la chingua ojila
panchallaykuna chayna pasakuron kay Huachupipa suwaw qillaykuna pallaykuna chaymansi compañía bomberos pasaspan riki apurayman amachan riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi nichkanku riki ya kay siempre qhawarisunchik ya kay galeriakunata tindakunata ama kay ninarauraykuna kananpaq nispanku riki chay autoyakunapas rimarinku porque chay galería comercial nisqanpik kachkan riki tema ferretería, mueblería, pachakunapas imakunapas rikaw y galeriapi tukuy rikchaqmi wawqillaykuna pañaykuna productokuna rikaw y chayta y valorizasqa rikaw y chayta ruparqarin rika a veces nin wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi mas rimari. Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi kay mama gobierno riki mana fiscaliawan llamkayta munanchu ima asuntopi kay mineros ilegalkuna parlaypi rikaw mana chaypi riki qayachinchu fiscaliata chaymi kay mama fiscal Delia Espinosa tumpa llakisqa kachkarqa ñuqawan mana parlayta munanchu imataya parlanku chay porque fiscalía riki denuncia investigan riki wawqillaykuna pallaykuna hinapiqa imataya riki parlanku rikaw fiscalía kayna tuaqna turan nispachiki qipanpi riki parlanku rikaw porque fiscaliaman chay tema de investigación riki imapas haykapas taquichakuy riki haypan riki wawqillaykuna panchallaykuna pero kay congresopi kaqkuna riqariko sesqariqa mama Boluarte riki presidente del congreso mana llapa chay mineroskunawan parlarin chaymi presidente de congreso riki saludan kay allinmi nispa alabanraq rikaw pero kay Confemin paykuna kachkan hatun organización de mineros informales paykuna nin riki wawqillaykuna pallaykuna kay Reinfo nisqantaqa mana wichqanankuchu chayqa siginan chayqa institucionalizakunanmi chaynapi chay llapa mineros comunales y artesanales chaypi registrasa kaspa chay dirichunku valichikunanpaq mana chayna kaptinqa mejor pasakusaqku manam kaypiqa kanqachu rimanakuy nispas wawqillaykuna pallaykuna ninman kasqa chay presidente de Confinamin wawqillaykuna mana kunankama paro chay minero hallarinraqchu seguramente acuerdokuna kachkan seguramente y que parlais munachkanku rikaw porque kay mama Boluarteqa ejército llawanmi alabakun rikaw policía militar kunallawanmi alabakun chaypa hapis hallanmi kachkan rika wawqillaykuna pallaykuna pero ni mikuytapas hasta policiamanpas huchkanchu wawqillaykuna pallaykuna chay pasakuchkan kay Nazcapi kayna punchanika manas mikuytapas hunkuchu hinatish chay policiakuna auxiliota mañakuchkan mikuylayku mana apakamusqaykupas haypawankuñachu nispan rika wawqillaykuna pallaykuna entonces seguramente chay mesa técnica nisqanta kichaykullanku hinapinkuna minerokuna riki chayta yachaspanku susigaykusqa kachkanku riki porque manan kunan riki rimay kachkanchu parokunamanta o mana kachkanchu chay parokunamanta pero mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna kaytaqa ña rimarunchikña kay Iquitosmantaqa chayñata riki kay parokunamanta rimaspa wawqillaykuna pallaykuna ña transportistakuna nichkankuña kay 24-25 chaytan parota qallaykusanku huk grupuñataq nichkan ñuqaykuqa 27-28ta waki puntata waki qhipachanallimi chay pisanarispa chaynapi mana pisiparunankupaq rikaw porque transportistakuna imayna condición imayna situación paykuna chay paroman yaykuchkanku yachasqanchina riki choferkunatam wañuchichkanku wawqillaykunapas pasajerokunatapas balearqarinku chofertapas pasajerontinta balearqarinku hinataq pasajerota haperun chay bala hasta chay cobradorkunataqa minusta pero mastaqa chay choferkunata hinaspa kay carrokunata kañaykarinku chay saschakuykuna kachkan chay asociación nacional
conductores paikuna niskanko ña paromanmi ñuqayku hayanakuchkaniko justamente kay 28 juliopaq nispa ña alistakuchkunña diferentes gremios ña nirqaykichikña hayninpa ña ama paropaq hayanakuchkanku ña kay 28paq nispa riki awakenmi riki qallaykunqaku kay puntanmanta niskarani rika 24 25 chayta rika colegio con desfilaita tocón a partir de 26, 27, 28 hasta 29 posiblemente paro taroranja con ispajawaris carjanchi ricao y ña gremio con que ña supinchas ña jamuchcar ricao paro un jalay con apalón jalay conganispa pero ya primer grupo ña Villacaycamuña transportista con transportista con ni caramuña ñogay ko paro tamorora sah con isicha kay mama gobierno ranteron gachu campas ama ya paro y chicho alta toma tu sencillo ni spacho ranteron japas natencha basta dirigente con allá rantero chonga na tenga cha paro jare que puchucaron jama a veces dirigente con una confía con chere que dirigente paimi organizar nis na tenga dirigente disimula coron que na tenga ya no hay nada pues man y más caña choricao. Entonces ya palegona diferentes gremios de Puno, Puno pipas ña prepara kuchkanguña. Ñogay kupas illasaj como Lima mancha pen parota roamusa. Paigona ichkan mana mina kay yaqtayku peja roarasaj kucho, más bien Lima pi paro musajko. Hay fiestas patrias nishampe nispalin me bulla tapa ruachonko yari que imagínate cha organiza kamuchkanko camión me que wagman hasta na kokuri que hasta Lima cama pero chay paneta mi gobierno ricao controlas pangmana pasachita monacho ricao seguramente hay con aña jalay con gaña ricao control jalay con gaña ricao que Lima man yai kuna pero que wa kuchalay pancha y kaman jalay kos paricao pa sapa sitio pero que control hallakoy con garicao pero ña gremio kona hallay kamun kuña willakoyta ñoqayku parosaj comnispa punupas ña nichkanña ese gremante kay punchao konari que gremios o asociaciones civiles chay konari que willakamunqa quizás hasta mineros ilegales pues kalla parosaj konispa ningakupas pero paykunari que tumpata sosigas kachkanku imaynampi porque kay umakunami que mamo buluarte en parlaykuyachkan chayna pericao y me acuerdo mancha yangaco porque niscarga como y me acuerdo pues cangacho no tenga parom carga hallaco y con niscarga como chayguna mancha chiscarga cual que el gobierno ta paro la mancha pero gobierno ya ta me defiende con ya pa balang o ya pa policía militar ning o rico ojillegona pancha ya icona kay minero de Chumbevilca paikuna pas piñas kakachkanko ojillegona palaikona pero mana paikuna parota roranko a nivel nacional sino inawak bambas llaqta ya pericao bambas también que chino kunaman achka llaqtari que riuranti cruz alpata ricao o contenta machula y macho en España también que como joyeretari que chasqui corja ko chanen pecha cosas ja joyereta chasqui cospango riuranti cruz ja chakranko taricao en España tacha joyere tocoron porque guata iskay guata ya pichu se joyere tocoros ka ratu chaya ricao claro que aprovecharon con esto básicamente caso con otra celular moderno celular con otra antiguo y cosa joyere wanga manari que aprovechan mucho si no gastaron joyere ta tocoronko chayman hallagui gorqari que paro kutichipaiko alpaiko tagana y chay minera jamanaña kutichita munañacho sin más bien nerqari que wasita roapusayki wasita roarapun kay piña llaqta nispa llaqtata ruaykapun instalación ninkunata modernos wasichakunata en fin tukuy kachkarqari que pero hinalla kachkan kay movilización kuna wawqillaykuna pallaykuna kay Chumbevilcas lawpi kay Bambas lawpi siempre kachkan wakpeja paro kay Bambas llapak mana kay paro nacional ni paro regional sino paro local inariko siempre kachkan enatinme kunan paykuna niskanko porque wañuysi karunman kasqa enatin amenazachkanko kay minerata sichom huk minerota wañurachinkichik hinatenqa ñuqaykuqa manam ni chulla carro kay mineralwan lluqsinanta dejarosaqkuchu paro tan fuerte taroakoykullasaqku enatinme como hamkuna fracasanki chikmana ñuqaykuchu natenqa chaynapim kidarsunchika nispas amenazachkanku awqillaykuna pallaykuna paykuna nichkanku ñuqaykuq movilizaykamusaqku pachaka pichqachunkan waranja runakunata lliw provinciañam ñuqa hatarikaykamusaqku manañam kay Bambas chay organización ñañachu rikao seguramente Bambas
comunero con organiza con comuneros de Bambas, hagan y comunero pues cangnacho, porque ya no hay comunidad, pues chingaron ya, pero paicona china organiza saracachcanco, o afectados por la minería, china tachoracoiconco, chay paicona siempre para otro pero con a nivel de provincia con más de 150,000 ya no moviliza con aspam el cae minera Bambas ta wichai corosai con mana ni chulia carro occidental dejar de cocho nispas amenaza con auxilia con pan ni chala icona pero ni sai pina paro local y nada a veces ya chancha a veces ramana porque y mapas grave caro pillanme kai huilla con chayamon pero mana ni su grave que tenga mana ancha kai huilla con chayamon porque es paro local siempre chay minera papun compi parota Roranco rico augia con pancha ya con más rimari kai programa lanchik pequeña tariki ya se China kai paro karhariki kai naskapi kai arkipapi con naskaman rimari son arkipawan dah mana kai naskapi chay paro roah kuna tariki haperonko grupo ta paikonatas niskanko paganay kichikmi multata 125 soles zapapuncha chay mereke total 1.182 soles chay mi chay reparación civil ya palay kichikme cada uno paganan ku chay natarikao y ya palay kichikme chunka waranjata paganay kichiknis parike kamachikuchkan juez o auxiliagona palegón si kay minería man tarimas paga manatak mama Bele Espinosa wanga parlan kuchuina tenga ima fiscalía chay acusachkan denunciachkan no sé mana gayachakuchkan choricao claro quizás fiscal de turno ricao porque paiman tupan inaptin chay kunata ruachkan ricao porque ña mama Bele Espinosa niña mana ñojata chay parlare man hayayaps hayawanku china tenga imatay parla con copas imapia yanapakuimampas nispamrike rimarillachkarja más rimari kwaujiakona paliakona más rimari kay programa llanchikpe chayna tariki chayna llata yachasqanchik hina a ver justo kay paromanta rimaris pañas rico aujiakona paliakona mallaymame imataq pasaron mana kasuachkanchik kunallankay alchaykullasunchik un ratito nichkarqanchik kay paromanta hallarispa o paromanta rimaspa ñari kawawqillaykuna pallaykuna es salud hallaykuna paro nacional indefinido nisqanta es salud pillam kaqkunaya paykunaya es salud kuna wawqillaykuna pallaykuna entonces paykuna ña paroman ña yaykuy kullasqa wawqillaykuna pallaykuna huelga indefinida nisqanta paykuna qallakuykun kunan puncha chay huelga indefinida nisqanta paykuna imatay mañakuchkanku chay plataforma luchankunata seguramente pajariki mas tajuichakuykus pariki willamuchkasaykichik rikao porque paykuna principalmente nichkanku kay salud tamriki politizachkanku nispa y unas papas kay salud tam chinkachiyta munachkanku y kay salud natawan kay salud tawan riku awqillaykuna pallaykuna ima paja hasta banja kay huko sistema salud rikurichita munachkanku rikao entonces chayme hamkuna chay salud utilizaskanchik políticamente manan chay politizanaykichik tamunanikucho nispa awqillaykuna pallaykuna paykuna chay paro tajalakuykunku paro nacional aunque kay paro mana ninguchu kay sector kuna paro toratingo sino huelga ningo ricao huelga entonces kay salud pe atendichikukuna ama onguchalachik ama onguchalachik ongus papas oklamañ atendichikuk pasakullaychik o asipipas según gravedad ricao ni shukaptenga ya ukla hospital kunamaña porque salud peja manapas atenderos unkichik chukay paro man yay korospaja o kay huelga nisqanman yay korospaja así que ya salud hallakuykungña chaymi nichkanku huk sector kunapas yanapachkansi kay salud aynatin nichkanku ñam paro hallakuykungña nispa hallaykuna pallaykuna mana 28 necesario raqchu 28 man chayana ya kunanman hallakuykungña porque uk semana chayañan 28 paqpas por lo tanto ya inició los paros nispaño hallaykuna pallaykuna waqiqkunaqa rima kachachkanku are salud paykuna pakachkan mañakuyninkuna riku awqillaykuna panichallaykuna
Chayñataq wawqillaykuna pallaykuna congrestanchikuna ima uyankuwan yarin kurika mana uyankupi kanchu yawar prácticamente mana pinqakuq wawqillaykuna pallaykuna kunanja aprovechaykunku kay semanakunapi yaykuykullanku paykuna riki chay vacacionman hina rika porque chaymanta riki seguramente nombranakuchkanku kay musuq presidente aklaypiña rika pero chay segunda legislatura manara qallaykuchkatin riki paykuna semana de representación nisqanman yaykuykullanku y chaytas aprovechachkanku riki campañanku ruranankupaq llaqtankuman kutirinku hinaspa riki ya campañataña kay Huancayolawpi principalmente qallaykullanku seguramente huk lawkunapipas chay campañataña riki disimulado ya ruwakachachkanku wawqillaykuna pallaykuna mana paykunapaqa sancionpas kanchu porque leykunatapas paykunaqa ama sancionas kanankupak ruwakuykunku wiraquchakunaqa sanción ya alcaldekunallapam justo chay alcaldemantapas rimachkaraq alcalde Huamanga tayta Arango paypas ña riki chaypi waqpi pintaykarachin ña sutinta riki Arango a la región nispa pero leja prohibichkan wawqillaykuna pallaykuna así que ña Arangopaq kachkan ña hayninpa Vizcarra hamutin chay purikusqanpipas uk denuncian kachkan y kunan chay leterokunatapas ruwapuchkanku ña entonces ya más tan huchalikuchkan kay tayta Arango así que cuidadito nomás tayta Arango yanqañataq prensaman tumpachkawaq manam chaynachu nispakuna yanqañataq pinsapakuchkawaq y justamente que elección manta rimas po qillaykuna pallaykuna justamente que elección manta rimas pa kay mama Boluarte riki rimarin hinaspa imanintaq kay hamuq elección peqa manaña munanchikñachu suqta presidenteyoq huk kayna periodo presidencialpi chayayta chaymi kay 2026 peqa qamkuna allinta yachaychikpim aklayta y chiqaptapuni kaypiqa niwanchik wawqillaykuna pallaykuna y kay partetaqa allinta rimaykamun rika porque sichum allinta pinsaswanchik karqa hinaspa quizás mana Boluartetaqa ni yaykunchiswanpas karqa pero manam ñuqanchikpa botunchikwanchik Boluarteqa yaykun hapichupallam yaykurun payqa rika ari achkam hapichupakuna yaykunku congresistakuna vicepresidentekuna principalmente payqa riki congresomanmi rirqa ni chay congresoman risqanpipas ni botullatapas hayparaqachu así que está de suerte wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluarte kay presidenciapi kaynin rika pero kunan kaypi allintan pay rimarin hamuq eleccionpi amaña kayna cada rato kayna protestakuna kananpaq ama kayna achka presidentekuna kananpaq sumaqta pinsas paykichik ña votaychik kunanqa nispa rimarin wawqillaykuna pero payqa huk ideawan riki nin rika payta aklayananchikta hinaspa kay kastankuna aklayananchikta payqa munan rika pero bueno aunque pay chaynanpata pinsan munan pero ñuqanchikpaqa huk yuyaymananapaq riki wawqillaykuna chiqatapunipas kaykunapi yuyaymanaspaqa allintañaya kay hamuq eleccionpi aklayasunchik ña suficiente kay congreso llapanta waqachichkan kay mama Boluarte llapanta waqachichkan y chiqnisqa kachkan rika entonces ama chayna kananpaq ama ninmi karqa ninanpaq ari necesario wawqillaykuna pallaykuna kay reflexionman yaykuy entonces kay rimarinin allimpunia rika allimpunia wawqillaykuna pallaykuna bueno tukupayninman chay kullanchik kay programa llanchik tari ñam riki 9:05 de la noche nisqaña mistichapilla urankunataqa riki fácilmente tukupayninman chay kullanchik